Congratulations Yang Tupik mo ilang jonga congratulations. kumu working president jongka MPCC ngastu ban pendram jur ya kanika jingjia ga bajia Manipur kaba kiba pri ki hablong lang kanya innocent people unnecessarily ya hakajinya dia kani kapau syahid dar baga state government kala feel ya ka law and order jela ndei tanga state government what ka central government NDA kala feel ya ka law and order but kani na kalian ka NDA government kan habban sintia nama kan reflect ya ka weakness dungar India bro Ibriu jongi kimlong secure mensi ha ki jaka pa Tengaran juga nggak pendam ikan gajinya, berkat responsibility kada jongka government Manipur padu ke sentral. Lakatas ni dang kem hadin nyopus ni tam, yeki corporate dengan semua kalade ke bala. Cisin ong sikentin ada ban hakajing sisa, nakaliang ke home ministry, kamde isu banang apa ka report, ban declare president. Namar naturally ke bayo i katahan kalau ada strong report banong bagadiga ladin tamma president. Ina daw mas ngubon ang nagaling junga pandem juri kan gigiya but hakaju kapor kibagum kidi communal clash kalong kibangnya haban husiar bha la kalong hakanu nu jeka namar only small thing ka create pun gini issue ina kalian jungi ngaso ba gini gigiya kan longru ka jing hikai yang hangni bangin haban pek bria bha ka jadi berki minor issue gitu nang bangin la ban stop in a right time nang bagi nomi kanu kanu ka asni begini